Kenekadek All India Radio Shillong, Kakubor Ban Puli, Dayulusatas Im, Kinekilong Kimat Bakongsan Jong Kakubor. Nyakran yapelu jumut Menteri Bado Narendra Modi bat kikena school kinong hikai bat kikimekik pa nakalengkari haka pariksha pe charcha arajar arpo. Ple Menteri Ba ke Meghalaya Konrad K Sangma yaki Integrated Beekeeping Development Center Hasambrak Seed Farm North Garo Hills. Bat menjur Deputy Chief Minister ke Meghalaya Ubak Prestun Tensong ban tokit da ke CBI yak jingkai bean ya udoyong. Menteri Bado Narendra Modi unyakran bat palat arhajar nut ke kena school kinong hikai bat kikimekik pa ke badan hakal lengkari India haka program pariksha per charcha arhajar arpo jongu kaban long hatal katora stadium New Delhi haka arpo tarik menta ubnai. Hakane kecil kendu umudi uncuba bikijingkeli bat ya peliu jingmutru bat kikatu kani kikena kibala syajit halor kumnu kila banjom ya kejing ban kya jom kejing yale examin. Kalal rem ruwati sailu kabadai na ke kelas 9 jom ke Kendriya Vidyalaya Aizol kala ong bakalapet ya ke benta baladep jom ke pariksha pe charcha ha skol jom ka rangkat bat kinohikai bat menta kala songkumen bakayo banyashim benta hakane ke program menta ke snem. Menteri Ba ke Meghalaya Konrad K Sangma nin kesngi ula play ya umau nongrem na kebenta bantai ya ki Integrated Beekeeping Development Center IBDC ha Sambrak Seed Farm ha North Garo Hills. Kane kalong ke project ring up ke baningkong ha Meghalaya ke ba ke jinglut kan kot sya ke shiphok lur tengka bat labay ya kane ya dekatna Tribal Affairs jong ke sokar pedeng. Kani ke projek kalong shibenta na ke jing temu jo Menteri Bado Narendra Modi ban kentiu ya ke kamringap na ke benta ke roi ke par bat ke yok ke kot hakitai nong kendong. Habakran Shapang Commission jong ke sorkar ban kentiu ya ke kamringap bat ke jing penmi ya ke omngap Menteri Ba uloong ba ke sorkar kala juetre lang bat ke nong don benta beper da ke bapai kemat bha halor ke jing penne pensapriang bat ke rukom pendon kam da ke jing start sayan ke juk menta haka kamringap hapo ke jela. Ke Meghalaya ke kemikenti ba enla ban bo haduk kumbasan lak teli kiksingap kat ba ki badan menta ki longtang kan riu hajar nyaus pa arpo prateli kata tang lain na kasispa na kabala kemikenti. Ulat jong ke Nagaland bat Meghalaya RN Ravi ulai kendo yo Menteri ke Sokar Pedeng bapet ya ketunat Road and Surface Transport Unitin Gadkari hak yang sa jung New Delhi hanin kesngi bat ulai keren bat halor ki kendon badon kam na kabenta ke jing pentre ya ki project ke National Highways and Infrastructure Development Corporation NHIDCL ha Nagaland. Kakubor belapelait no Public Relations Officer jong ulat kayathu ba ulat RN Ravi ula ai kublay ya Menteri ke Sokar Pedeng ubala syashkor ya ke jingkar pat jong da ke babu ya ke Regional Office jong ke NHIDCL ha Kohima kenang ba enla ban penyat ben bat pentrekam syaprang ya ke project ha Nagaland. Uravi ulapan paru ke jing sokya halo ke jing don kam ban shna ke jing yada hakijaka sharing ki badon harut ke surok 4 lane na Dimapur sya Kohima. Hakabe dai bat kani ugat kari ula betha ya ke NHIDCL bahkan shna ya ke jing yada bakat kum ke juk menta hakini ki benta balong sharing. Ka Tripura Raja Upajati Gana Mukti Parishad kabalong kaseng reulung jongkol yang persya CPIM kalapan bena bahkan penlong ya kejia syongkelan mengor bahkan daisngi habarok kawai kejala kum kadak ban penpau kejing persya ya ke Citizenship Amendment Act CAA. Presiden jongka Tripura Raja Upajati Gana Mukti Parishad Ujitendra Chaudhary ulapan benaya kani hakajia lang bat kinong thok kubor menhnin janmit. Uloong baya kajing syong kelai mengor en penlong habaro ke subdivision jongki pratali ke district ke jela bat hadin baki kendai sngi ke lakun en sapen bena yaki waipat ki program bathamai. Kani kedai ke All India Radio Shillong kabuan lam syapi ya ke kubor.
Deputy Chief Minister Jongka Meghalaya uba Preston Tinsong nen kasngi ulaong baka sorkar jala kapdiang ya kajing tmu jangka lok ayukta ban pha toket da ka CBI halor kajing kanno shalan be an ya udoyong na kajala habia kren bakinong tho kubor hashilong nen kasngi uba Tinsong ulaong baka jing pha toket ha ka CBI kalong ka sen jam ka babyang bha namar bakan la ban pin paw ya kajing shisha halor kajing shalan be an ya udoyong kabala ju pathai barabor da kilat pathai kubor ulaong baka sorkar kanya trelang bat ka CBI ha ka jing toket ka India nen kasngi kalaya soya ka soskolar so thu jingmot bat kari Bangladesh nakabanta ka exchange program hapdeng ka All India Radio bat ka Bangladesh bitar laya soyru ya ka soskolar yasu thu jingmot hapdeng ka National Film Development Corporation India bat ka Film Development Corporation Bangladesh haka jinga donrankat Menteri Katanat Information and Broadcasting ke India Prakash Javadekar but Menteri Katanat Information ke Bangladesh Muhammad H Mahmud ha New Delhi ya satellite pathai kubor GSAT-30 jong ke India nsapin her hak Ariane 5 launch vehicle na French Guyana haka katn tarik menta ubna kalalungkon haka por arbaji live hosan minute min step katkum kapor India GSAT-30 ubakya lai hajar laispa sanpoinyo kilo udai ubakam klein kabor but ubalabu bujli hakajaka INSAT 4E but in pendon kamya nakabanta ki VSAT network ki jing pinyaso but ka television ki teleport service ki digital services news gathering DSNG ki DTH television service cellular backhaul connectivity but kiwai ka Society for Urban and Rural Empowerment ringkat ka jing snok tilang bat ka Nehru Yuva Kendra Sangathan Jawai bat ru ka Sundrap Lang Self-Help Group kilapin long nin kasngi ya ka program halo ka District Youth Convention program Hasaba Muswang Community Hall West Jainta Hills District uba jik haluki District Development Manager ka NABARD ubalalong kongsan ha ka jing kren jang ulapin shlori ka samla bakin long ki bakot bakya hakalyang kamet kaphat kaperkhat kaperdang kamen semru bat bakin nang ban kunai bat ban kit kya yala ki jong ki kamram haka Khelo India Youth Games ka balai ka badang long menta ha Guwahati ka Maharashtra ka dang tamsa khmat haka jingyo kitakma da ka bayo arphondriu tali kitakma kser laipawai tali kitakma rupa bat sanpho tali kitakma tama ka Haryana kalayo 100.9 tali kitakma bakan thup arphawai tali kitakma kser kat ba ka Delhi ka badon haka kadan balai kalayo khanyo tali kitakma kser ka Aditi Ajit Dandekar jongka Maharashtra kala khurya ka takmakser haka rhythmic gymnastics na ka kanhon bahapo arphawai snem karta nin kasngi ka Kirti Vijay Bhoite na Mumbai kala yo ekatak makser haka jiya mare ba arspa mita jongki kinthai kat ba ka Sneha na Haryana kala yo khur ekatak makser haka jiya mare ba khat sanspa mita na ka kanhon ki khna kanthai ba po khan news nem karta Ugor Kumar jongka Uttar Pradesh ula job yakatak makser haka artistic gymnastics bat ka Bavlin Kaur na Jammu bat Kashmir kala khur yakatak makser na kalyang ki khna kanthai haka jela ka judo baprap huwai kilogram Divyanshu Puri jongka Rajasthan ula yo yakatak makser bat Uttam Yadav na Uttar Pradesh bat ula long unong job haka jiya mare ba khat sanspa mitar na ka kanhun ki bahapo khat news nem karta ban penkut ya kubor sesen kimat bakongsan nya kran nya phali jingmut Menteri rang badu Narendra Modi bat ki khna school ki nohikai bat ki kimi ki pa nakal lenkari haka pariksha pe charcha arajar arpo Play Menteri rang ba ke Meghalaya ukonrat ke Sangma ya ke Integrated Beekeeping Development Center Hasambrak Seed Farm North Garo Hills bat minjur Deputy Chief Minister ke Meghalaya uba Preston Tinsong ban tokit da ke CBI ya ke jingkai be an ya udoyong kat tu ko kubor kelakut nak All India Radio Shillong inya sok menta ba ke Daily Station nak benta ke kubor